St. Dominic Xavier School 5 kilo long students atum ke pangthirpot. KSA Inglong po apardi krong ingdeng thom ke pratrok si mahang ke thek arni talon po. Ingdeng thom ke bra ke thom lang phera ha worker biriso nimsu rongaji misen pen kapachun thekapot tirika mame tumpen kachuru pajerpot. Ingdeng thom ke bra ke thom rong khang ha worker biriso nimsu rongaji kapaman pon. Aprang si birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami o jangte rangpi non arju ikha birtang tonpe school ke charli boma o somara tuma phan lu ke than pen ke pathek chotkali sport cultural pen ki ke pang thir anta ke than por kinang so athi school pen henlo ajat ke charli asonta ke cheng adimlo lasong si ke damtang preniphai hini arni Gandhi Jayanti arani India angkang pialong break jam adimalong ta ke pangthir asa ideng ponlo bonda prini phai hini arni school anta kangkir erajok lasu arni ki kapangthir asa ideng ponlong lederlo lasi prini phai ke thomarni dipu lamding road ke damatowar mile phwalong kidu St. Dominic Xavier School principal pen kapin khatpon ateng pen si school also marlo pen lo thanbang atung pen kapangthir asa ke klempon School campus pen kicheng lok to warari arialong bun ke ter ke war ke do anta humpon si ke pangthira sai klempon lo Bangso Gandhi Jayanti arani pache tonusi Clean India la pen ki free plastic pa thepi en pongsi school a osomaratum ke pangthira sai klempon si isi cherok to ka sai deng pon lo pusi principal pen pachini pon Difu Lamding Road Difu is conducting awareness program for Clean India. It is Swachh Bharat India. It is part of Swachh Bharat India. Yesterday we celebrated Gandhi Jayanti. It was Gandhi's vision for a clean India, a hygienic India. As a part of that, we are celebrating Gandhi Jayanti on this day, and as an awareness program for the students, we are conducting this cleaning. Sir, how important do you feel it is to involve in student directly this cleanliness drive, and what values do Because you hope? we are planning for a clean campus, clean India, plastic-free campus. That is the vision, our vision. That is why that is the aim of conducting this awareness program. Students will be aware of this, aware of the importance of cleanliness, hygiene, plastic-free campus. Sir, do you see the cleanliness drive as one-time activity or part as a long-term initiative It to is a build awareness among lo- students? it is a longer activity. It should not be limited to one day, or it should not be limited to Gandhi Jayanti only. Okay. It should be a practice, lifelong practice to avoid all plastics. Yes. Mahatma Gandhi kaningje cleanliness to godliness pu kaningje pon ateng pensi St. Dominic Xavier School along nursery pen class 10 an kacharli atum pen ke pangthira sai klempon lu pusi ke pangthira osomara tum pen pachini pon Mahatma Gandhi said that cleanliness is next to godliness. So we the students of St. Dominic have taken initiative in it. Students from class LKG to class 10. So I'm happy. Thank you. Jayanti Day. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October, but actually today father has taken the decision to clean our surrounding school's compound. So today we are very happy to celebrate this program. Father has initiated all the children to clean all the surroundings near our surroundings. So first of all, our surrounding was full of plastics and all the waste materials products present in our surrounding. But today, after we cleaned, it looks so greenery surrounding everywhere, and we are so happy to participate this program. And through this, we also keep our surrounding clean, and it is also beneficial for our health. Thank you. Lakha Krisir Kep Dhansari constituency ke parlo apardi krong KSA Inglong pho aru mahang ke thek ingdeng thom ke pratrok si arni talon pon
KSA inglong pho apar di krong arwa mai phu long kiri kiling pensi mai chephem phu ponlo la pen chun bang sarthi kru pensi aluhia tuma phan pachini pon thulo aluhia man pen KCS klembang phu abarim Lawrence Teron KSA Central Committee kongchun bang Barnabas Kiling Diphu Regional Committee mai phu Nelson Timong chunbang Waisong Be Bilai Head Branch amai phu Archok Singnar chunbang Diwam Singh Be lapen ki SGB Komol Inti lapen rong pho arong saratum chetong dut bang swamai long ki charlie a hin nan so si ke paprang dun cha phan chethan chimum pon lapen ki KSA ki claim ke dam nang chialam RD do jot pen chethan chepari pon lapen ke aju tami lunka na malin paman pon si misen pen pachun pon HDP pen sarpin potisu karbi long re birta Tun architect ini lo bakso mai lo karena cetong dun dia ko dia kasih kawan pagi lo masih pini ini lo tuh madak Karbi Central Karbi Students Association Central Committee kan sambil lo tuh pini lo bakso mai lo masih cetong dun akan nabi Regional Committee kan mai pun Nelson Timung akan kami cundang Waisong Be asal kasih Regional Committee members kan cetong dun masih pini dak apa di kong long Kadang so, aja make kibi pon bangke lalu. Kadang bini, ana bangke, ingdeng kongkep atroksian. Kadang so, bangke phe kani ka tolong. Si bini kadang so, amai mate kadang so jai make long kiwang pen, ining sampon party ko. Pen aja karat isame, kalau tu madarat, aja karat tu mesame ni tu, lo ke charli alam, lapen ni tu, kadang kaprek. Kisum ngalam sampai itu di Thanpon. Bengali tu mumar tu mana sampai kosong si logi pathek jima. Tapi ada kawan orang sampai kosong si ni si pen itu kita pathek jima. Alam sampai itu di Thanpon. Tapi bini ada alih. कैसे अपनी कौन ब्रांच इंगों को कैसे इंगों को बट यूनिवर्सिटी लो दिल्ली तो इंडियन कुंके रखने सी ini katalon arni lo kasih la solo so kapon alin sarko kom setame nang chutong dun lah pen dileto tiripi yelom kongchon bang kaching hon nai manpeng ke dosa but mas feeling alang isitame nang chutong dun nase bini ex kumpen chenglong delai president secretary delai hebran president secretary pen chenglong tadu kabe claim bang ku bang ni pen ini awar SGB komunikasi alam itu pension dong itu mesin dia pen kalau katalon ada yang baik pada lepas katalon nama dia itu pada waktu pada ding kalau si kita tidak sudah be ini tuh sonsi klaim pun bongji tapi ini le mana nadak pen kalau pesta mehala kita ngilang kemana di sore tak tidur bongji lapan langsung katalon bangke tentang long lagi sini nanti tuh ada yang lantihan Preni phai ke thomarni ingdeng thom ke bra ke thom lang phera ha waramai tirika mama yetum pen phirang ke mai kangni ingdeng thom ke bra ke thom lang phera ha war kar biri sonim so rongaji niplia pharman mesen lapen ingsam jin pen kapachun pon theka pot jutang kaching honarat ke do ana phan ingdeng thom ke bra ke thom lang phera ha war amai tirika mamai phu em madhuram lek thap churu pajer pot Laso ingdeng thom ke bra ke thom lang phera ha war kar biri sonim so rongaji along ingkoi rai si unira tumpenta kachira kachitu dun theka pot kachuru pajer pot Lapen la suarong aji along kichok chi kilili do kok polote dian de thapura chuning ripontu jutang kaching hon arad do ano fundamentally labang so thong kebra thomang deng hawari so dim so rong aji tirikama amai pu hin pen andu ka ve fundamentally klok pen kicheng si kachuro lapen surisga kardom pajeri ko kardom long koi rai si asancho mamai tum sitame Ilitum kaping khadat lo ateng pen alang litum tame un anke ladang na chipati dunia fan bor ilo lapen claim ta claim pon alang litum lapen ke ladak hoitu isi hini kele damde ki chok damde dukok ta hai nilitum tame chokle bu chipupe je la sancho mamai tum long kenang sot lang punon ba pine ka prek utame la hai long yong sikile damde du tame nilitum dak ke doan tetum tirika mamai pen chenglok hawara mai pen tame nilitum alang litum fan dia johang lo mitang jutang aparman selang litum takar jablo penili tuman tame mitang ajutang pangcu dia pansi karjab lo potsi katuga beta cidia seroi nang po lasilalo nilihin pen la suarong aji kapachun ponalong kachepati atuma phan
nong i kapajir do na tuma phanta kachuru pajir ponthu lapen ke jasemet nilitum hawaramai lapen ke tirika mamai pen ninga klong pen kachuru alam theke la puhenlo labangso thongke pra ke thom rongaji ke talon ho dak nong e ahin pen nang cherap dun pen nang anamuluk do mane asar piamen pen mane apo men pen mane chipu chiru amen pen lapuson alang litum nong e amen alang litum nang chipi dun lapun ke do jok pen si ni litum la ka chipati tum an fatame ke cheng sia nong e punoi adum thu punon lapen ke thomang deng ka chipati punoi la hai mukha antame ni litum alang litum nang cherap dun pen jok si ni litum la ka chipati tum pantame tangka alang litum na pi teng pen ni litum pidun pajur pidun lo lapen ke best team bustami nang cherap dun dono lapen kila suarong aji katalon pona hut Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangta apor kachipiben kachitudun thek apot Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphanta kachuru pajir ponthu bolong komaji pen Rajesh Ronghang Karbilong rebirta nilitum kaching honai Karbiang Long Autonomous Council CEM Sir Dr. Tuliram Ronghang Sarafan alang lipan nitum nihinga klong pen suri akachuru pajirik lo tadak rongaji kang kuamai long ali sar kuaman pen alang lina chitong duna ho holaso ahot hawaramai labangso Junel Karbi Youth Festival labangso ke talon ponji aphas tami ladang lam fair amai long alang lina chitong dun pangdak tekang lo beke bangian ningkan pen abang ke Karbiang Long Autonomous Council lahin pen hawartin apa panong pipo TC atangka panong pipo pensi hawartin apa talang ni uthor lam chak tekang lo kita pangke isi thil klong rurang sina sarpo akumlin samela dak kim nang rak pipo samelang ni lam chak tekang lo lasi aso jok pen ni litum lang ferara do an pen alang lipan ni litum ninga klong pen suri kardong pajiri lo kardu gawe pandame lang ferara do an ladak nabangso hawaramai kepacu na lang nang cherap dun bang do ana pantame nilitum labangso tirika mamai lapen hawaramai pen samelang itu paning klong pen suri akachuru pajiri KCS tiripia tumpen kapin khatpon ateng pen West Karbiang Long Ronghang hawara tumpen ta ingdeng thom ke bracket thom hawar karbi risonim so rongaji ni thoma farman talon ponlo laso rongaji misen pen kapachun ponja phan Ronghang hawara mayetum dodi sangsipin pen sai klemponlo lapen laso sai kapachun ponja phan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ta kacherap kachitudun thekapot Ronghang hawara mei tirikama dihin kong chunbang borsing teron pen kachuru pajerpon element lake borsing teron dak dihin rimba kalan ini tumda Ronghang hawara long labangso indeng thongkara thom risone so rongaji long kapachun ya phan nilitum dode sangse pinian ni thong ke choklo nase nilitum an kabori kapachun on pakaye phasene to mang jise Padang itu lah kapacun buat konsil apa napen ladang nang kacera bang kacutu na bang kuduman panang ini kacurup alam cepat je. Oneli aprangsi kacuroji lake elitum kacing hon Dr. Tuliram Ronghang itu CM li curoji athema nili dihin ahin ban ke nada nili kelong athayawe elitum dak Ronghang arlo rongke nasi alangli jongsi elitum han nilitum lada han cerap dunde osonte nilitum lada Ronghang ke ses hawaramai ke chunchedat po panse nilining thelo sitame alangli nilitum han cerap dun ajoine nilitum nada non kapachun un det ke alangli ajoine pusta pudet tahenone napen Ronghang MEC rong asar pencenglok la Ronghang kondisi long arong asar do anatum samai alang tum samai nilitum han alang tum nang kacerap dun keteu joine nilitum alang tum han choro jutang elitum kopi pose kapareng wer nangji jutang ke imitang ha ko sar pe pen elitum han
nangke bika labang so jutang nake ilitum jepareng re utang lote ilitum ke karbi polong stame ilitum ementa cetok dun Apela sunda kami rongkang awal mai kepareng konveyor dia panang yin. niliman ke chonro sintimu Rongkhang along hawar karbiri so nimso ronga ji ki bipon ingdeng phovet lang bonta unit pen nangka chitudun kilun ke kan mati kachepati atum ningkan phovet lang ronga ji ke paman pon pusitami thek ser sarsi thek ponrong lu pusi kangkrung kang chapatum pen than pachini pon bothol pen grade sontimung karbi longria birta Amek kalau mesti cinta kesu amek pelu dah di. nilidak rongkhang hawara mailong nili krung sai mande kangkrung kang sai long nili phan akong lu pusi nili phan dang nang hok pon lo Sopan ke nong tak lu sebo mana hai ni dak ke kalau suki long tu pok. Tapi kurang sila sapu atimu atimi bangke. nilida ladak ingdeng thongkra thom rongkhang hawara mailong ladak kilun ke kan kachapate atum han ke nili kang samang ke ladak ke ningkan kon pensem be ladak ke lum kan mate lason itum karbiri sunim so ronga jia bangke pidun dekhet pining pen ningkan phovelang la system e itum rongkhang long bangke daksi ke plang ki phi karbi atum ke plang ki phi mate just sami dapan si ke cheng sami ni tum mane lan thekuri da posini tum mane ningkan phovelang pining pen Damno nong tak hendo dolang. ladak kachupati bang phu bang pia tumang ke non aku ke nil tu mane ningkan phovele chupati ta ke kan kilun bang ke nil tu mane ke theklo tengte theko alu pusnili ke theklo la pen ang ti ang don ate ot ali ra chan sami alang litum lahai pen si aryang don tang don pen si alang litum mane ke kan kilun lo nili pu bang ke non eprang ke central committee kisas long punoi ba KYF long pusame ni tum dat rongkhang pen bang ke ladak a ni tum kachali bom labang so adutang jongsi rongkhang pen ha central long an li lo lodang te mane karbeng long ang kang ke la si chethang ponjibon pusinili ba chethang ponjibon pusinili ning do Pinya birta lan si kang ton lo kardom